apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini ada Bang Sanip yang katanya abis ngadu ikan cupang. Nah loh, teman-teman, jangan ditiru ya. Ngadu hewan itu nggak boleh loh, dosa. Nah, penasaran kan teman-teman? Ini dia videonya teman-teman. Teman-teman, pas bener nih teman-teman, sore-sore Aye lagi jalan-jalan. No, di depan Aye udah ada ondel-ondel. Nyo teman-teman, langsung aja kita samperin. Kita suruh joget ya teman-teman. No dia no, bajunya kuning lagi ngejreng bener. Bang, bang. Siapa ya? Aduh. Bang, sini bang. Sini dulu. Teman-teman, kita tunggu ini mari aja. No nih. Oh, nampak si Bang Sanip. Loh iya Bang Sanip. Hei, Bang Sanip. Dia udah joget aja kagak Aye suruh. Mayan dah kalau udah joget kesadaran pan. Aye kagak usah nyawer. Si Baran ini ya? Baran, gimana kabarnya? Baran, makin gemuk aja. Baran itu ya. Iya Bang Sanip, Romannya lagi seneng banget Bang. Iya dang, seneng. Aye abis menang tadi lomba. Oh, lomba apaan Bang? Lomba ngadu ikan cupang. Aye juara 1 dong. Ikan cupang Aye jagoan. Keren banget dah tadi pas ngadu. Ih, mantep dah pokoknya Baron. Baron sih kagak pernah ikutan yang kayak beginian ini. Astagfirullah. Bang Sanip, kagak boleh Bang ngadu-ngadu ikan cupang, dosa. Lantaran Bang, kalau abang di akhirat nih ya, abang bakalan diadu sama ikan cupang segede gaban. Mau Bang? Ilok apa Baron? Aduh, ya udah dah. Ayo kabur aja dah. Ayo mau tobat dah. Kagak dah. Ayo takut. Ampun Baron. Loh, minta ampun sama Aye. Ya sama Allah sana. Sanip.